Hello, in sung mi te ho napon chawin ni hupa tunia ihu lim nanu mo chu India gama Dr. Leprosy Dr. Vun nat na tikang nat na nei zen ho Dr. Graham Stein le in sung mi te 1965 ma Katak hupi Orissa gam ahin jut nova hicha aku na Keonjhar kiti Manoharpur kiti lama hungkal sunguwa ministry ahin bolova hitiachu ama hon kentei tampi ahin jenu ahin e chun tuni ni khupa nin ama ho kithana thusim gim nei zan gim nei ti hi anasei kho mo hiti ama sa pen tai kido no mo chu inagel liu chu CBI hon athudo now to investigate a ball now in newspaper ho asuwa thu anado chu ipi ham tile only Graham Stein and his sons were attacked and not the church or the other Christians. Why? Graham Stein le achate ni bu attack akibolin ho in rong kisusipon ay Christian dang hong akitong kapun ay lul akizepun akivopui ipidinga am chule question ni na cho jungle game going on and no police protection. Why? Manoharpura hichikam kol sunga cho jungle game ei hon khosungla crusade ni khat ni ni thum ni litia ibol bangwa hai January tulbol tarik somni akuna somni li chanchu jungle camp ti a Graham Stein le alloy preacher mi som hon anabol in hichi jungle camp sungchun police in protection apipui ipidinga api loham ti ho hi thudo khota CBI hon naneyun hi choyong chu inangai tu divin ikiti mun ahe tun athusim chu hin seipan tawiti Graham Stewart Steins koiham Australia gama kuna Orissa India gama Orissa state 1965 ma hunglud anahe Mayurbhanj district headquarter Baripada town chun nga mun pi anakisimin hichi Baripara hi Orissa adinga culture town of Mother Orissa tin akihe sangkhat jaku somgit 1980 kum ahung hitan Amazon Baripara town nakunin akichonin Manoharpur kilometer zakhat le som nga agam hlan biin khat asan hichun mission munpi ahin kisim tai Graham Stein kumsom nga langa ahlingtan India hanglu nin azinu chu Gladys Stein kumsom le kum nga anahin achanu Esther chu kumsom le kum thumbib anahin achapa Philip achapa alin jopa Philip Stein chu kumsom le ni ahin achapa aneu jopa Timothy Stein chu kumkobib ahi Graham Stein accused about now Graham Stein atha wa chu hichizi a kithat ahi ati na ho chu to he aban bana in se di e Graham Stein India ahlun tila mission center chu Baripada ahin hichi Baripara mission center chu Nimain Hansda kiti pa chun analam kai ahi Nimain Hansda so pinu chu Siam Marandi akichen pin amin akihelin Martha Marandi akititai hichi Siam Marandi le Martha Marandi akichen jovin Manoharpur
ho achun ailule city achun amani ana chengtan Graham Stein Second Mission Center Manoharpur anahe hezi chun Graham Steinin Martha Marandi teni chu aman cha a mission na to le santhali so le kola so chu ama ho hi nga pathin tu anaseya hechi akuna chu Christine mi ahin su pan ahitai chule 1980 chanchun Manoharpur le agam kai chun Santhal sole Kolas tribal Adivasi ho chu 100% non-Christian anahive akiti conversion ki bol dan chu e ho lama kum si le nithum nili kem ibol ji bangwa he ama hon jong jungle kem ativa khopa ma aile khosum khana eche ego lang city akhang tutan city la ailule khopi ahi gamtan eche orissa gama chu 1980s vela chu forest la a he mi ana chenga he in heji achu jungle kem ativa nithum nili cheng anapol jiu ahi heche jungle kem abol na diu ni ho chu January tarik somni akuna somni lali chan 1999 sangkhat jaku somkuluku kuma anagu no e hichi jungle kema ding hin Graham Steinin alloy mi phabe preachers pathin thu sei mi Katak city le Baripara city akunin agakovin ahe hichi jungle kem tarik somni akun tarik somni lali tulbul thapa sangkhat jaku som kolku kumchun family insun som ngalagu Jesu Krista ta san chuting Jesu Krista nungzuidin anakipidove Manoharpur akonin 24 families ahin sana kusapada akunin 6 family ahin Tulasibani akonin 15 family ahin Banya Jodi akonin 3 family ahin Palabani akonin 3 family ma ahinin Pathaveda akonin family nga ahi ago ma chu family som nga lagup chu 22nd January 1999 nihu ahe Jesu Krista nung zuidinga hung kipido wa ahe jungle kem sunga mihim family som nga lagup gu Halloween Graham Stein le anung zui ho ailule preacher mi som hon target anabolo chu som nga lagup family ho gu ilwa mi zani ailule family zani pathin ho ailule Jesu Krista nung zui su ding tia kitep na ananei wa ha ta anakipol ahive Santhal sole Kolas ho hi festival anei jivin ama ho festival thu hi ka sei ki neti 1981 akun Manoharpur gamsung nga hi Christian ho le non Christian ho ka kilang vet na ana umpan ahitai azi chu Santhals le Kolas tribal Adivasi hon kum si a January 14 hile Makar Sankranti festival aman jiu ahi hichi nihu hi nihu thing tia ani jiu ahi Santhali sole Kolas tribal Adivasi ho hin hinla Makar Sankranti hi Christian Santhal sole Kolas ho chun ani povin hichini hu le lo akun jive hezi achu kitu mona chuting le kidona Santhali le Kolas Christian le Santhali le Kolas non Christian ho ka ana umpana ai tai
hiti chu 1981 akun 1999 chan chu ka sima ale kum som le kum gate lam hi kitu mo na ama ho ka na sing ai tun Graham Stanley achapate ni thi zan thusim chom chan ana sei taw ti kum sang khat jaku som ku laku ahung hlung tan ama sa isei bangwin kum si a January 14 haptani channa chu santhali le kola so dia sankranti makar sankranti festival tia nihuthi nga ani jiu e hichi jo tolbol hapa January 3rd week sunga hi date 20 to 24 sunga hi Graham Stanley preacher mi som ho chun manoharpu gam sunga hi jungle camp ti a planning anabolwa jungle camp anagono e hichi jungle camp anei sunguchun hosum ho a achewin gospel to ahang samun jesu christa mihu ing na thusim ana apha ho amit ho elbai ho adam sa thusim mo flimin agasu jivin ahi hichi sunting le chutia chu wa agasu wa zan la hum kile wa pathin jungle camp sunga cho pathin awa choiwa ating ki chol jiu ahi hitia Graham Stanley alloy preacher mi som hon gospel athang sabzalun date 22 January 1999 nihu chun jungle camp sungchun njwa ina sei bang family som nga lagu pho santhals le kola so chu Hindu sahu adal havin Christian sahu azokmun Jesu Christa nung zuidin akipido tave to go Halloween Graham Stanley alloy ho mi som preacher som ho chun family zani zong la lu ding Jesu Christa nung zui hi sa ding hichi jungle camp sunga ti chu ama ho anakitep naw ahi hichi family som nga lagu pho santhali le kola son 22 January 1999 ni hun Christine sahu azok tawe chule mi zani zong la lu beding ative ti chu santhals non Christian le kolas non Christian hon aza pha nang ama ho zong alungu ahang pantan ai hichi jungle came to date 20 agona date 24 January 1999 chan ahi in akichai ding nihu January 24 hin non Christian santhals le kolas on ahead part nun 24 January 1999 janin akipa doon non Christian santhals lamkai darasing kitipa ama makai na in hichi jungle camp lang cho anazun tawe hichi jana hin santhal sole kolas tribals se si chulung kito ta in anapang homon ahe jungle camp chu alung han pe se ji un mi som ni akuna mi som gitika hi non Christian santhal sole kola so anakunuwa anabulu ahe in hichi jungle camp alun thunu wachun mizosi ana i mutan zan khang ahi tai phal bilai zong ahi adama dap hiding ahi hichi jungle camp alun wachun mizosi ana i mutan in ho nong asusivin hinla church atong khapuvin chuting le non Christina kuna Christine sahu jobho adang hong kuima aha su kha au umpui hinla jungle camp chun gari ORM number 1208 le ORM number 1952 chu amahon target abol tawi
EPGA hichi gari teni hi target ke bol ham itile hichi gari sunga hi Graham Stanley acha teni Philip le Timothy gina gari khatpa chu hiza ahi ama ho gina chu ORM 1208 chu Graham Stanley achapa teni Philip le Timothy agi now chu ahi atun tunun ORM 1208 amu wachun ama honong changpol gari chu asit humun ORM 1208 gari chu ahal tawin ahi changpolin aset hum ahi ji chun changpol ahal le bailam ta in gari zong akatan ahi hichi ipidinga gari chu amahon changpol ase humuwa ahal ji muha ti hi lungdon umta hi mim amona jong kidonglo athi mona jong EPGA avo hamnong seiluwa ahal ji ngu ai aji chu 1981 kuna 1999 chan chu Manoharpur he Graham Stanley achapate ni a insummi pansa a leprosy center ahon wa itia chu pathin na missionary na anato hi hichi a CBI investigation hon investigate about now thu akun now chun 1980 change chu hichi Manoharpur district nga headquarters sung hi free leprosy ahi leprosy na kuiman anei pui atiwa Graham Stain hi accused abolo ahi chule hichi jan 24 January 1999 jana Dara Singh le Aloy hon jungle camp adil hum jano chun Graham Stain hin pistol ahin lado in mi pi ho chu nahung lew ka kap ding ahi tin jong aseyetiwa atiwa non Christian ho hin accuse anabolo ahi iti chun changpol asit humun gari ORM 1208 chu ahal hatawi ahalun ehele Graham Stain nong athi achapa Philip yong kumsom le kumni bib ahin athin Timothy Stain jong kumko bib ahin ama ho pa cha thum chu athitawe midang koi machawang athi au umpuitin report bol hon aseye hichi zan chu zan dim nei ti in akihe in 24 January 1999 nahin Australia mi India gamsunga Christine Jesu Christa adia martyr chang masapen chu Graham Stain le achapateni Philip le Timothy anahitawe njolanga thudo ikido bangwin investigate bolhon adat mo pen ta uchu only Graham Stain and his sons were attacked and not the church or the other Christian. Why? Graham Stain le achapateni umna gena gari po chu akihal tan ho inong akihal po indang ng akihal po why ipidinga ichichuki bolaham jungle camp akibolin thinglang mi ahivin thinglangam ahin atile Manoharpur chu police station ahin Zan Khang Kima jungle camp attack ki bola ipidinga police in protection api loham why ipidinga police in protection api loham ti thudo len ta tuni changiya thukidom chu ahi zia chu supite ho tunia isei nom pen ta uchu Graham Stain le a insumite athu gen the nawe koi macha apojo pui media hon jong Times India Times kiti ho ailule political party la RSS BJP Congress RJD kiti hon jong condemn political party ho so sinong condemn abol su KUV hinla
hichi a hi I pidinga alloy dang mi som preacher mi som ho chu etek ki bol lova Graham Steen le achate bu hi achate ni bu hi ki thatna amani to na gari chu ki halwam jing ham ti tu ni chan ge ya dat mo ta chu a hi tai tu ni ho adingin hi chan chu anase yu hitin phat ki ting le Dara Singh hi India Sarkarin EP go na PM koi to hitabang na to chu agabol ham ti hi chom cha next episode le in se ki tiu hi so pite ho kan nge na nom chu piche sei thang sing sun ki ti channel hi subscribe na bolu la ya hele lung sinin khat la khat ki thu khom nan pang phom tin subscribe in bolin lang like hen share hen group na zaw na ho azong na bol pi dingin video hum ki upload cho si jong like na bola comment no jong na hin bol dingin pathi mina kan nge e ka ki pa e angai kha cho si pa pathi nin phathi na bu chi taw hen